thì màu như thế này thì màu khác nó không giống với ai cả. Cái này là chủ yếu là để che thân, với để tập hợp để làm cho mình là không có ưa thích cái đẹp của áo quần nữa. Gì đẹp Phật. The color on his robe is his clothes different with other monks. The reason is one of the practice touching Dutanga. He go on the road anywhere. He can pick up the clothes. They throw away. They wash it, and from the factory, from the cemetery, everywhere. When he found any clothes, and then they pick them up, and then he clean and he made for his clothes. So that's why it's different color. And is it he don't want to use something expensive, whatever he picked, and then he just made a clothes for him, just cover his body. That's it. He doesn't want to do anything or look like luxury, everything like that. He just one simple. Right. එතුමා කියනවා එතුමාට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ශරීරය වසා ගන්න පමණයි. ඒ නිසා පාර යනකොට හම්බ වෙන පාවිච්චි කරන්න බැරි සිමෙන්ති වලින් පිරලා තියෙන කුණු වලින් පිරලා තියෙන වගේ රෙදි කෑලි හම්බුනහම මේ රෙදි කෑලි එකතු කරලා එතුමාට අවශ්‍ය මේ සිවුර සකසා ගන්නවා. මේක අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සිවුරට වඩා වෙනස්. හේතුව ඇත්තටම මෙතුමා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් නෙමෙයි, ධෘතාංගධාරී භික්ෂුවක්. මේ ගැන අපේ ධම්මකිත්ති හාමුදුරුවෝ අපිට ඉදිරියේදී කතා කරේ. මොකද්ද මේ ධෘතාංගධාරී භික්ෂුවක් කියන්නේ? මොනවද මේ ඒ භික්ෂුවක් රකින්න ඕනේ? දේවල් ගැන ඉදිරියට අපි කතා කරමු. Right. Okay, sir. Like we have another question. Right. Why especially he wanted to come to Sri Lanka? Thưa thầy, cái câu hỏi trở lại là họ muốn hỏi thầy là tại sao thầy muốn đến Sri Lanka? Dạ, đến Sri Lanka là đi qua cảnh qua Sri Lanka để đến India. Dạ, gì đó. Mr. Minte say that Sri Lanka is the land he can transport from here to India, because his journey will be going to India in the future. So that's why he get into Sri Lanka. It's a land for him to transfer and go from here to India. Right. උන්වහන්සේ කියනවා ඉන්දියාවට යාම තමයි ප්‍රධාන අරමුණ උනේ. ඒ නිසා ඒ යාමට පහසු වෙන්න ලංකාවට ඇවිල්ලා එතන ඉඳලා ඉන්දියාවට ගමන් කිරීමට තමයි ලංකාව තෝරගත්තේ හොඳ සම්දිස්ථානයක් නිසා කියනවා. Right. දැන් අපි ඉදිරි විස්තර ටික කතා කරමු වැඩසටහනේ ඉදිරි ගියාම. හරි. පළවෙනි කට් එක ඔයා දුන්න ටික ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි හාමුදුරුවෝ විස්තර කරන්න තියෙන ඒක කතා කරද්දී වියට්නාම ආගම ගැන. ඒකත් අහන්න ඕනේද? ඒකත් අහන්න. මොකද රුචිර එකේ මේ තිබ්බේ කන්ටෙස්ට් එකේ හාමුදුරුවෝ එක්ස්ප්ලেইন කරත් හොඳයි නේද? ඔව් ඒක හාමුදුරුවෝ. එන්නකෝ හාමුදුරුවෝ එන්නකෝ. ඒකත් අහන්න. ඒක මට තේරෙන්නේ නැහැ රුචිර කියන්නේ ඒක. ඒකේ අහන්නේ that the new monk want to establish new religion in Vietnam. වියට්නාමේ අලුත් ආගමක් මේවා කරන්න මෙයාට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා කියලා. ඒක අහන්නේ. ඔව් හරි දෙන්න. නෑ මේකත් අහන්න එකට එකතු කරන්න. වියට්නාමේ ඉන්න සංඝරත්නයයි ඔබ අතරයි අයිතියම අරුමුදයක් මතවාදයක් තියෙනවද? නැත්නම් ඔබ විශ්වාස කරන ඔබ අනුගමනය කරන ධර්මයේද වියට්නාමී ස්වාමීන් වහන්සේලාත් අනුගමනය කරන්න කියලා. Right. Ready? Right. Okay. Like Sam, we have another question. So I want to whether he has decided to start a new religion in Vietnam, or problem they are having between the monks mentor. So what is going on over there? Okay. Kính thưa thầy, câu hỏi của tất cả quý vị ở đây đó là hỏi rằng là thầy đi tu như vậy, thầy có ý định rằng là mở một cái tôn giáo mới ở tại Việt Nam hay không? Thì thầy có những cái sự trở ngại trước kia đối với cộng đồng tôn giáo Phật giáo ở Việt Nam, thì xin thầy cho biết. Dạ. A Di Đà Phật, con này không có ý định mở một giáo phái mới hay là cái gì, con chỉ có
theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni học những cái hạnh, tập học những cái hạnh, những cái lời dạy mà ngài chỉ dạy. Con thì chưa gì thôi, mong muốn như thế thôi, chứ con không mong muốn để thành lập giáo phái, hay con cũng không muốn tổ chức đảng phái hay giáo hội gì hết. Con chỉ muốn rằng được người bình thường để có mình có cái tự do, cái bình đẳng, được cái thoải mái học tập hay đi lại hay là những cái gì mình muốn thôi. Còn những cái khác thì con không quan tâm, không biết. Một người xả bỏ sống ở những nơi vắng vẻ thoải mái, không liên quan gì tới ai. Mặc quần áo như thế này là con cũng nói với mọi người là nhìn thấy con mặc như thế này thì mọi người ngồi ở đó thì mọi người nhìn thấy giống như một có màu này màu kia nó lộn xộn, nhưng mà mặc cái áo nguyên màu thì nó không có. Ở đống rác thì rất là mình như thế. Mình lúc nào mình cũng nghĩ mình nhớp nhúa bẩn thỉu như cái đống rác, để mình học tập, để mong rằng không có ai để ý gì tới mình nữa, để mình xả bỏ, mình học tập thôi, chứ không có vấn đề để thành lập tôn giáo hay là đảng phái hay là trường phái gì cả. Dạ, gì được. Thank you. Yes, Mr. Minter, he say, and he confirm absolutely, he not want to open any new religion in Vietnam. No party, no religion, nothing. He just follow the lessons from Buddha, happened a long time ago, with the way the Buddha teaching. So he just have a life very simple. He pick up all the clothes on the way he saw. He made the clothes and all the color put in on his body. He thinking about look like a trash from everywhere. He put it on his body like a trash. Yeah, he don't and he don't take seriously with the material. So that's why the humble from him and what he doing right now is he want to just follow the way that Buddha did before, and he looking for the freedom walking, walking from to another country, and freedom to practice for his lesson from the Buddha. That's all. So there's one question. How do you see in Sri Lanka the group? How do you see the Sri Lanka? Is there you get any support or anything that you would like to share as well? And also there's one more second question I would like to ask. Does the group accept any donation in cash or any kind as well? Right. Okay. Kính thưa thầy, thì câu hỏi của anh đó có hai phần. Một thì là khi thầy có mặt ở tại đất nước Sri Lanka này, thầy có cái cảm nghĩ gì đối với đất nước này, thấy người dân Sri Lanka và thấy đất nước ra sao, có những cái gì tốt đẹp mà thầy có thể thấy được thì thầy có thể chia sẻ. Và cái phần thứ hai anh hỏi thì anh hỏi về vấn đề mà cái chuyện mà làm donation ở đây đó, thì đó là chẳng hạn như mình có tiền mình làm donation đó, tiền mặt hay là tiền như thế nào ở đâu, thì cái điều đó họ hỏi thì con nghĩ cái phần thứ hai thì nó không phải là thầy quan tâm cái chuyện này, thì nó cũng có liên quan ha. Thì đó rồi thì thầy xin trả lời cái phần gọi là vấn đề gì đẹp mà thầy có thể thấy ở tại đây ha. Ai Di Đà Phật, con đến quá cảnh, trên con đường quá cảnh để đi đến Ấn Độ thì đi ngang qua Sri Lanka thì cũng có cái hữu duyên đến Sri Lanka, thì con cũng thấy cũng giống như đến Lào, đến Thái Lan hay đến Indo hay đến Singapore, Sri Lanka hay thì bất kỳ quốc gia nào như Ấn Độ hay tất cả các châu lục quốc gia khác, con cũng đều thấy là mọi người đều được hạnh phúc vui vẻ, đều sống được hòa bình và cũng không gây trở ngại gì, hay là có trở ngại gì thì con cũng thấy đều được hạnh phúc, đều vui vẻ. Còn cái vấn đề mà từ thiện thì đấy là những cái Phật tử, những cái người ở ngoài người ta làm, cho con tu hành thì con không liên quan gì đến từ thiện hay cái gì. Tại vì bản thân con là con không có kêu gọi, với lại con là người học khất thực xin ăn, không có tiền để đi từ thiện, nên là những cái đó là không liên quan.
Your question have two parts. The first one, he say what he's feeling about the Sri Lanka and the Sri Lanka people with all the support here. He say that in his vision he can see everywhere from Laos, Thailand, Indonesia, everybody look like they have equal together and they have soul in their love. It's not even in Sri Lanka, it's everywhere else. The same thing. He wants to see that connection between people and people, and he want everywhere he walk and we see the love spreading out. Everybody can have it with their life. And the second thing is he say about the donation. He's the one to just follow the lesson from the Buddha. He doesn't have any money. He doesn't have any good material property. He doesn't have anything. He just follows the lesson, and that is the main purpose. All the money donation, he doesn't know about that. He doesn't pay attention about that because that is belong with the supporter, the follower, Vietnamese people they living in Vietnam or other countries. They share the gift, they give donation to where is the group of working be there. So that's all. So he doesn't relate to any money. To, right. ඇත්තටම මේ charity ඩොනේෂන් like ගැන that. කිසිම දෙයක් දන්නේ නැහැ. එයාට ඩොනේෂන් ගැන කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය නැහැ කියලා කියනවා. ඒකම ඔහුගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙන්නේ සරල බව. ඒ නිසා වැටුණු රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන right ඒ රෙදි කෑලි වලින් විවිධ වාට භවනයකින් එයා අර ජීවිතයේ අනිත්‍ය බව තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ මාවතේ යන විට ජීවිතයේ අනිත්‍ය කියන එක තමයි මේ කියන්න කියන එක පෙන්නු කරනවා. ඒකම රටරටවල වල ඇවිදින්නේ ඇයි කියන එක ගැන කතා කරද්දී දහමක් ප්‍රචාරය කිරීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක්වත් අලුත් ආගමක් හදන්න කිසිදු අවශ්‍යතාවයක්වත් එතකොට අවශ්‍ය නැහැ. බුද්ධ ආගම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුද්ධ ආගම කොයි විදිහටද තියෙන එකේ ඉගෙනීම් මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යෙක් විදිහට රටවල වලට ඇවිදලා මේ මිනිස්සුගේ ආදරය, කරුණාව, මිනිස්සු අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය, රයිට් වගේ දේවල් කොයි විදිහටද අපේ හදවතට දැනෙන්නේ කියන දේ සොයාගෙන යන මානුෂීය ගමනක් කියලා තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ. So there's one more question we would like to ask. We hear that the group has been done a lot of charity programs in Sri Lanka recently. So where this money and the funds come from? Đập tại chơi This question I can answer because I know where it comes from. Okay. All the time, the question is where the money comes from to do the charity. nhiều vậy. We know that because a lot of supporters, Vietnamese living all around the world, and they love Mr. Musa and respect him. Câu hỏi cái tiền từ thiện ấy thì tôi có liên quan đến từ lâu thì con sẽ trả lời câu hỏi đó. Quay tụ kìa. Trả lời cái phần Now, I'd like to continue. Sorry about that. We want to know what is the question here. So he not belong into the question. The question is, I am the one to know what is. I can see the happening around. Okay, so that's why the money, the source of the money from the supporters, so Vietnamese people living around the world. So that's why they stand in and they see because they see the temple somewhere, little bit, and group is in Sri Lanka. So that's why they open their heart. So is it the time for the new year? So that's why they want to give the money to the
Vivo for New Year. That's kind of the gift to everybody. So that's it they Right, do, thank and you, the source Sam. of money come from. මුදල් එන්නේ කොහෙන්ද මෙච්චර මේ ආධාර දෙන ඇත්තටම අපි දන්නවා අපේ රටේ ගොඩක් තැන් වලට ආධාර කළා පාසල් වලට දුන්න ආධාර ග්‍රාමීය මට්ටමින් අඩු ආදායම්ලාභී පිරිස වලට ආධාර දුන්නා. ඒකට මේ මෙච්චර මුදල් කන්දරාවක් කොහෙන්ද එන්නේ කියන ප්‍රශ්නය අහද්දී එතුමා ඇත්තටම කිව්වේ මම දන්නේ නැහැ. මම මැටීරියල් දේවල් වලට එහෙම නැත්නම් භෞතික දේවල් වලට ආසාවක් නැහැ. මට ඕනේ බුදුහාමුදුරන්ගේ මේ අඩිපාරේ යන්න විතරයි. රයිට් ඒකම සෑම් කියනවා මේ ඩොනේෂන් සම්බන්ධයෙන් මේ ඩොනේෂන් මෙහෙම නැත්නම් මේ ආධාර උන්වහන්සේගේ ගමනට ආශිර්වාද කරන පිරිස්. එහෙම නැත්නම් සහයෝගය දක්වන පිරිස් ඉතා කැමැත්තෙන් භක්තියෙන් තවත් අසරණ කට්ටියට උදව් කිරීම පිණිස දෙන ලබන ආධාර කියලා උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා. Can I add on a little bit more? Please go ahead. Okay. The reason is the supporter Vietnamese around the world, they sending the money to do the charity and the gift because they would like to say thank you to Sri Lanka people, say thank you to the government, open arm, and say also they would like to say thank you to all the monk master and the temple, open arm and support them for them to stay in Sri Lanka. So that's why they would like to say thank you. That's why they sending the gift to the citizen living in Sri Lanka. Thank you. රයිට් ඒගොල්ලෝ ඇත්තට මේ තෑගි දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ නිව් ඉයර් එකට තමයි වෙනුවෙන් තමයි තෑගි දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉතා ආදරයෙන් දෙන්නේ. සමහරවිට මම දැක්ක රතු එන්විලොප් එක දාලා තෑගි දෙනවා. එතකොට ඒක ආදරයෙන් තමයි මේ තෑගි දෙන්නේ විවිධ රටවල කට්ටියට. ඒගොල්ලන්ගේ තෑගි